کوچبرێکی بناوێ ئەبوو براهیم ئەف زێدەتری 6 ساڵانە گۆ کۆچبەر بووە شخوا کۆچبەرێ سەرێکانیەیە پشتی پەیمانە 29 هچلەیە ئێدی بەری سێ مەهان دچە گوندێ خوا یێ لە جەمیلیە یێ سەرێکانیە ئەبوو براهیم دچە گوندێ خوا داگۆ مال و ملکێ خوا بەگەرینە لێ ماڵاوی دەستێ نەشتە جەهاندەیە ئەبوو براهیم ئێژ سەرێکانیە دیار کرد گۆ ماڵاوی کردنە خانە پەز و داخواز کرد گۆ مال و ملکی وی لێ بەگەرینە ابو براهیم دما گوجارا داوین سردانا گونده خود که دیمنه مالا خو ایدی دکشینه نشته جها یعنی نشته جهان مالاوی ویران کریه و کریه خانه پس او گلکی جوه که عاجز بویه و دبیجه حیانی گو نشته جه د مالاوی ده هبن ایدی او بناگره ابو براهیم جروشا مالا خو را گوت ایدی دما از چوم سردانا گونده خو نشته جهان جمره گوت او بویه زیددری ساله که ما اف مال جی کومن چکدار گریه ورگرتیه از چوم جم فرمانداری کوما چکدار ای مالا من د دستی ویدیه من دید خورته کی 25 سالیه چند ادی چکدار پیره بون و او ج باجر سردمایه ادلبیه من جه خواست عرض من ادی بده من و مالا من والا بکه ویج من را گوت توی جسدی پنج برهما دمسالا چنینه وکه زخت عرض ادی بدمه وکی دین تماشا بنه هجاب به هزاران کوچبرین سریکانیه لبندینه گو بگرن وارن خو کومل چکدار و نشتجه جمال وان در ناکبن و عرض وان لوان بناگرینن